kenshi cyane rwose byagiye bigaragazwa ko umutekano ari ikintu cy'ingenzi by'umwihariko ku buzima bwa muntu, ariko bikaba umwihariko ukomeye cyane ku rwego rw'umukuru w'igihugu. Kenshi kandi bigaragazwa ko rwose usibye no mu bihugu by'abanyafurika yewe no mu bihugu by'abanyaburayi, ibihugu by'abo mu burengerazuba bw'isi, bigaragazwa ko umutekano w'umukuru w'igihugu ari ikintu cy'ingenzi yewe kidasanzwe, ikintu cyo kwitabwaho. Umukuru w'igihugu ntabwo ari umuntu usanzwe rwose habe na gatoya. Umukuru w'igihugu ni umuntu urindirwa umutekano ku rwego rwo hejuru yewe no ku rwego rw'isi. Abakuru b'ibihugu nibo bantu ba mbere rwose bafata umwanya wa mbere mu kurindirwa umutekano ku buryo bwihariye. Nyamara nubwo bene aba baba barindiwe umutekano ku buryo bwihariye, hari igihe kigera rwose benshi muri bo, benshi kuko ugiye kubara usanga ari benshi bagiye bagapfa barindiwe umutekano, kandi bakapfa hanini barashweho rwose ku mugaragaro. Ariko nanone bikaba ibintu by'agahomeраmunwa, kuraswa ukikijwe n'igisirikare. Igisirikare kiba cyarahawe amabwiriza yo kukurinda. Igisirikare ndetse benshi mu bakuru b'ibihugu usanga bafite ibindi igisirikare gikorera mu gisirikare kindi, kiba itsinda runaka, gifite itsinda runaka ryihariye yewe rishinzwe kurinda umukuru w'igihugu gusa, nta kindi kintu kindi gikorwa usibye gucungana n'umutekano w'umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango we. Nyamara bene aba bakuru b'ibihugu benshi bakomeje kugenda bagapfa bakiri mu nshingano, bishwe ndetse benshi banarashwe. Usibye kuba bapfa kandi banarashwe, reka turebe by'umwihariko ku mugabane wa Afurika aho benshi bakunze kwicirwa. Ku mugabane wa Afurika hari abaperezida benshi bagiye bicwa mw'ubwo buryo, twareba tugasanga benshi baragiye bagaraswa mw'ubwo buryo. By'umwihariko tutanatinze duhereye hewe no mu burengerazuba bw'u Rwanda, Perezida Laurent Désiré Kabila yararashwe. Ariko reka twe gutinda, reka twinyabye gatoya mu majyaruguru ya Afurika, twijya mu gihugu cya Misiri. Umwe mu baperezida Misiri yagize Anwar al-Sadat, perezida wa gatatu wa Misiri, perezida wapfuye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 mu 1981. Perezida Anwar al-Sadat yari mu karasisi ka gisirikare, yari yicaye rwose muri stade kimwe n'andi banyacyubahiro b'ibihugu bitandukanye bari bitabiriye uwo muhango wa karasisi ka gisirikare ko kwizihiza imyaka 8 yari ishize batsinze mu rugamba rwa Operation Badr, urugamba igisirikare cya Misiri cyambukiye umuhora wa Suez kigatsinda igisirikare cya Isiraheli kikigarurira imisozi ya Sinayi na byinshi mu bikorwa remezo byahabarizwaga. Nyamara ni igisirikare cya Misiri cyatsinze icyo gihe, ariko bivuga ko uru rugamba rwa Operation Badr ari rwo rwabaye imbarutso yo gutsindwa ndetse no kwandagazwa n'igisirikare cya Isiraheli mu rugamba nanone rwa Yom Kippur rwahise rutangizwa n'igisirikare cya Isiraheli muri icyo gihe, muri iyo myaka rwose. Ariko nanone umuntu yakwibaza impamvu nyamukuru yatumye Perezida Anwar al-Sadat kuri tariki ya 6 z'ukwezi kwa 10 1981 yicirwa sitade. Akibaza icyabiteye, akibaza impamvu yabiteye, kabutera ka byose umuntu akaba yayibaza. Reka dusubire mu mateka ho gatoya twiyibutse byinshi byaranze Anwar al-Sadat ku ngoma yewe n'ubutegetsi bwiwe n'ubuyobozi bwiwe muri rusange, cyaba cyaranateye Anwar al-Sadat kwicwa. Reka dusubire inyuma ho gatoya. Mu 1977 Perezida Anwar al-Sadat yiyemeje kumvikana na Isiraheli ndetse bakajya mu biganiro, bakiyemeza kumvikana kutongera guterana. Nyamara bitanatinze mu 1978 mu kwezi kwa 9 basinyiye n'amasezerano Perezida Anwar al-Sadat na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Menachem Begin. Ibi masezerano yarimo ko Perezida Anwar al-Sadat yagaragazaga ko yemera Isiraheli nka leta yigenga mu maso y'Abanyapalestina n'Abarabu. Ikintu rusange cyagaragazwaga ko ubugambanyi barabu muri icyo gihe bumvaga ko Isiraheli atari leta ikwiriye kwemerwa. Nyamara Perezida wa Anwar al-Sadat n'Abarabu wenyine muri icyo gihe wemeye ko leta ya Isiraheli ikwiriye kubaho kandi ko leta ari leta yigenga iriho hagati muri Palestine. Iki kintu mu maso y'Abarabu cyo kwemera leta ya Isiraheli yewe no gusinyana amasezerano na Isiraheli, ibi ngibi byafashwe nk'ubugambanyi. Misiri irakomanyirizwa mu rwego mpuzamahanga mu Barabu hose, ariko nanone
nanone ku rwego mpuzamahanga abandi ntibahwemye kugaragaza ko rwose iki gikorwa cyari icy'ingenzi cyane, cyari ikintu kidasanzwe yewe no ku rwego rw'isi. Ibi ngibi byaje no gutuma Perezida Anwar al-Sadat na mugenzi we Minisitiri w'Intebe wa Israel Menachem Begin bagabana igihembo cyitiriwe amahoro kubera aya masezerano gusa bari batangiye gusinyana. Tudatinze rero reka tugere ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 10/1981 mu Misiri barimo bizihiza isabukuru y'imyaka 8 bizihiza mu karasisi ka gisirikare, bizihiza intsinzi igisirikare cya Misiri cyakuye muri Operation Badr. Operation ivuga ko ariyo yabaye imbarutso n'ubundi nk'uko twabivuze haruguru, rwose imbarutso ndetse ku ruhare runini cyane rwatumye habaho icyo biswe Yom Kippur, intambara y'iminsi 6, intambara Israel yaje gutsindamo ibihugu by'Abarabu, ndetse intambara yanasize isenye ku ruhande ko igisirikare cya Misiri by'umwihariko mu gisirikare kirwanira mu kirere. Kuri uyu munsi rero igisirikare cya Misiri cyari kiri mu karasisi ka gisirikare rwose. Perezida Anwar al-Sadat nawe icyo gihe yari yitabiriye uyu muhango. Perezida Anwar al-Sadat yicaye mu ntebe z'icyubahiro rwagati muri stade, yarahagurutse rwose aririmba indirimbo bazi igihugu, irarangira, ibirori birakomeza, birarimbanije rwose, za mirage reka sinakubwira zibarangura mu kirere mu mabara atandukanye. Idarapo rya Misiri ari nako nyamara ibendera rya Misiri ryakomezaga kwizunguza. Imbere ya Perezida Anwar al-Sadat hari karasisi ka gisirikare ku butaka, nyamara inyuma y'ako karasisi hari ibimodoka bya gisirikare yewe bimwe byikoreye imbunda ziremereye n'izoroheje. Muri izi modoka zose hari bimwe yicayemo Lieutenant Khalid Slambori ubwo yagiraga imbere y'umukuru w'igihugu yafatiye imbunda ku mushoferi wari ugitwaye, maze aramubwira ati hagarara. Khalid Slambori yahise asohoka mu modoka agenda yerekeza aho Perezida Anwar al-Sadat yari ahari, maze ubwo Perezida Anwar al-Sadat yabonaga Lieutenant Khalid Slambori azamwerekezaho, yagize ngo na karasisi ka gisirikare yewe nagize ngo niko byateguwe, maze arahaguruka muterera salute. Nyamara uwo yatereraga salute nta kindi yamusuhurishije usibye guhita kuramo ingofero y'icyuma yari yambaye. Iyi ngofero y'icyuma yari irimo ibiturika, yari irimo grenade 3, maze grenade za mbere zitera perezida zimuturikira imbere. Perezida nibwo abari bamuherekeje bashwawe mu gutungurana gukabije. Abasirikare benshi bagira kuri 15 bari kumwe na Lieutenant Khalid Slambori nabo basohotse imodoka batangira kurasa n'imbunda za AK-47 Kalashnikov, bakomeza kurasa urufaye rw'amasasu bungikanya bahinduranya za magazine inshuro zisaga 3 mu minota 2 berekeza ku mukuru w'igihugu yari yicaye n'abanyacyubahiro benshi bari bamwegereye. Bararaswa rwose ku mugaragaro. Perezida Anwar al-Sadat n'abari bamurindiye umutekano barashwawe mu gushwarwa gukabije cyane, sibye kwitura hasi, bose bituye hasi, maze abarindiraga umutekano Perezida Anwar al-Sadat nta kindi bari gukora usibye gufata udutebe badutera hafi cyane rwose yaho umukuru w'igihugu yari yaguye, byibuza hagira imwe mu masasu adafata Perezida Anwar al-Sadat yaguye aho ngaho, maze benshi mu bari bagabye iki gitero batangira kuraswaho n'igisirikare cyari hirya kure cyane rwose yaho Perezida Sadat yari ari, maze umwe mu bagabye igitero arahapfira, abandi barahakomekera bakeya, abandi nabo batangira kurwana basa nk'abahikura, birangira bamwe rwose batabashije no kuva aho ngaho. Perezida Anwar al-Sadat nawe ubwe yahise ahungishwa igitaraganya ajyanwa kwa muganga, ariko biranga bibaye ubusa rwose. Perezida Anwar al-Sadat arapfa. Benshi mu bahakomerekeye basaga 28 yewe harimo na Vice Perezida wa Misiri icyo gihe Bwana Hosni Mubarak aje no kuba perezida wa Misiri mu nyuma. Nyamara hari benshi bahapfiriye, harimo ambasaderi wa Cuba, umujenerali mu gisirikare cya Oman, yewe na musenyeri w'idini ry'abaorthodoxe babako, ndetse bikagaragazwa ko abasaga b'abanyacyubahiro 11 bose bahise bahapfira bahatakariza ubuzima. Ndetse ibi ngibi byaje kugaragazwa ko rwose cyari igitero cyapanzwe neza cyane mu itegeko rya Kiyisilamu ryatanzwe n'umwigisha mukuru Omar Abdelrahman.
bashyirwa mu bikorwa n'umutwe w'amahame akarishye wa Kiyisilamu Egyptian Islamic Jihad. Omar Abdelrahman yaje no gukurikiranwa n'Abanyamerika mu ruhare yaba yaragize mu gitero cyagaragajwe ko cyagabwe kuri inyubako ya World Trade Center mu 1993. Bwana Omar Abdelrahman yaje guhanishwa igihano cya burundu apfira muri gereza mu mwaka wa 2017, naho Lieutenant Khalid Slamburi nabo bari bafatanije kugaba iki gitero cyo muri 1981 ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10. Bose batawe muri yombi bahanishwa igihano cyo kwicwa, maze mu kwa 4 1982 bashyirwa imbere ya firing squad bararaswa, ndetse harimo n'abasivile bamwe byagaragajwe ko bagize uruhare mu iyicwa rya Perezida Anwar al-Sadat. Nyamara nubwo abangaba bari bamaje kwicwa, bivuga ko uyu mutwe wa Islamic Jihad bivuga ko benshi mu bari bawuyoboye, by'umwihariko Omar Abdelrahman, by'umwihariko bivuga ko na Bwana Ayman al-Zawahiri waje no gusimbura Osama bin Laden ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa Al-Qaeda mu 2011, ubwo Bwana Ayman al-Zawahiri yari amaze gusimbura Bwana Osama bin Laden wari amaze kwicwa n'ingabo z'Abanyamerika. Bivuga ko rwose Bwana Ayman al-Zawahiri yari imbere cyane mu bari bayoboye Islamic Jihad yagabye igitero ndetse igahitana na Perezida Anwar al-Sadat, ndetse bikanagaragazwa ko rwose Bwana Ayman al-Zawahiri nawe nyuma yo kuva muri Islamic Jihad ese yerekeza muri Al-Qaeda uvuga ko wabaye umutwe w'iterabwoba ukomeye cyane rwose bikagaragazwa imbere cyane n'iyindi mitwe yahangayikishije isi mu kinyejana cya 20 n'icya 21 yewe. Bwana Ayman al-Zawahiri nawe bikagaragazwa ko yari umuterabwoba imbere cyane, umuterabwoba n'ubu ngubu ukigaragaza hagati Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isi muri rusange. Ariko Bwana Ayman al-Zawahiri we tukaba tuzamugarukaho mu biganiro by'ubutaha. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu nshyashya.